कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण व रोकथाम यागु नीति नेपाल सरकारमा फेरोसिल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्रोजेन लगायत ठिठी खोप बियावया चंगुदु छोले उद्योग व्यवसायी त व अनचोपी श्रमिक कामदार ते त खोप बिएको तातुना यल महानगरपालिका या ग्वाली व उद्योग वाणिज्य संघ यल या संयोजने यल औद्योगिक क्षेत्र बिबा एस्ट्रोजन या दोस्रो डोज या खोप बिगुदु औद्योगिक क्षेत्र जयाइपी कामदार त तस्क व्यस्त जुगु अमिसा सरकारको छिना तगु थासेवना खोप कावने त समस्या जुगुली औद्योगिक क्षेत्र खोप बिगु कोसा गोयागु थका उद्योग वाणिज्य संघ यलया मु छन्जे रूपकमान महर्जन जानकारी बिया दिगुदु यले उल्मुसी हजारौं हजार चाहिँ उद्योग व्यवसाय बिन्दु अले छि चाहिँ मतलब उनो टेसन जको काल लगा ढल्ला छ सुन उद्योग मालिकगंज काल अथवा व्यवसायी यो थासेला वेगो स्टाफ त कर्मचारी त दे अले मालिकगंज काबले चाहिँ मतलब वेगो कर्मचारी पिण्ड न मोबिल लगा ढल्ला छ तो कोभिड चाहिँ उके पाखेन चाहिँ सुरक्षित मजुल ह एजो कारण वेगो पिण्ड न बिमाल देउ किसिम छिस वेगो पिण्ड माग हेर्नुले वेगो पिण्ड पहिलो डोज चाहिँ छिटो एस्ट्रोजेनिका गो चाहिँ तो जापानिज चाहिँ भ्याक्सिन ख वो चाहिँ वो चाहिँ छियो उखन बिउ जुल फर्स्ट डोज चाहिँ सेकेन्ड डोज चाहिँ आठौं छिसा चाहिँ बियाजनो जुल अते महानगरपालिका व उद्योग वाणिज्य संघ ग्वाली कोभिड या निकोगु डोज निथा बिगु ज्या चंगु व आन कोभिड या खोप का मखपिन त लिपा हाक्न बिगु थका स्वास्थ्य कर्मी तेसँग जानकारी बिगु ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ हो ललितपुर महानगरपालिका यो आयोजना है छिठो सोठा चले ज्या चौडु मंगल बजार औद्योगिक वाणिज्य संघ अले छौ एडभान्स कलेज इंजिनियर कलेज को पंडल चले जा चौडु छिठो न औद्योगिक वाणिज्य संघ हो हजार दोछि जना इट बिउपटी टार्गेट दु अले छिठो मंगल बजारे कोट पर्वे अनन दोछि जना इट बिउ टार्गेट जु अल छिठो एडभान्स कलेज इंजिनियर को पंडले न 600 जना अले ठो छिउ खास पहिला चाहिँ छिस 2800 जना बिउ ख उकि चाहिँ यहाँ ठो मोनी जुया चौं कारण याना मोनी यु लागि छे उना चौपी आ दगो प्या लिया मोनी मला ऐसा न थो बिउ पटी 2 महिना नागे जी ढुंगो जुया छिसम बिउ क छुज्या आ छो ठो ठुकी छुटे जुसा छुज्या छुटे जुसा चाहिँ हाना लिपा बिउ पटी न टार्गेट दु